nami siyashona nabalwana abaphila ezweni baningi abavukile ekuseni baya emsebenzini bathi bayabuya ababuyanga abanye baya edrobheni ababuyanga abanenhlanhla abathi bavula amehlo babe semashithini amhlophe. Amen bena mamoya. Amen. Khona lapho phakathi kwabo uma bephapha abanye bazabe bephapha bebabanika ama-wishek bathi ayisozodlala la impilo yakho. Amen bena mamoya. Amen. Okubuhlungu abanye bazola sivuke nabo sikholwa nabo silele nabo sikholwa izolo bavuka inkolo sebesa ekhafini. Abanye sikhuluma kanje bavuke bekholwa lethi bazithi walokho wayilahla inkosi. Abanye bayilahla manje balishona nje bayilahla impela. Kodwa uNkulunkulu usangigcinele impilo yami, usangigcinele inkolo yami. Amen phela mabona. Amen. Abanye benzakala bakhona phakathi kwethu abasazwela ubumnandi ngoba la ngaphakathi endlini. Kodwa mina nguthi uNkulunkulu usasangiphile lolo thando nalomoya okujabulela kuba sendlini yakhe. Amen phela mama. Amen. Sanibonani phela. Amen. Baye ngambonga uNkulunkulu bazalwane. Bembonga abantu umhlaba wonke ngezinto eziphatheka kodwa nembonga ukuthi mina ungisizile empilweni yami. Usangigcinele inkolo yami. Amen. Amen phela. Amen. Manje silapha phakathi kwethu bazalwane. Ukukholwa bazalwane yinhlanhla. Into mayithole ngenhlanhla akufanele udlale ngayo. Amen. Inhlanhla ukholwa bazalwane. Ngale ndlela usathana alwa nayo inkolo nenkolo ngayo ulwela ukuthi uJesu uma kuthi ufika isikhathi sokuthi bandwana bayithwe la event bakangatholi noyedwa. Uma benenhlanhla athole lento eyi-1 bakwenzile abanenhlanhla. Kodwa ngendlela usathana alwa ngayo ulwela ukuthi sigcine sisemandleni singafiki ekhaya. Amen phela mama. Bazwana usathana uyazi ezulwini. Uyabazi ubumnandi basezulwini. Uyazazi izandla zikaNkulunkulu. Bawukhuluma ngomuntu owazi uNkulunkulu ukhuluma ngosathana. Amen phela mama. Amen. So njengoba so uyazi ukuthi usathana uma ngakavula igap njalo lale akahone kancane akathi ephapha izwe lonke lingaphapha malise izandla zikaNkulunkulu lento angalusa kakhulu. So usathana akayidli banana ni. Akanaso isikhathi sokulala eduze nendlela ni. Akanaso isikhathi sokulima uhlele semshikashikeni. Manje kufuneka amakhono azokuzimisela ngenkolo bazalwane. Amen phela mabona. Amen. Banenhlanhla abantwana bakaNkulunkulu kulezinsuku mangaba umoya kaNkulunkulu ukhuluma bathi amen. Amen. Bathi Nkosi ukhulume nami. Amen phela mabona. Amen. Usathana ulwa ngezindlela zonke, ulwa ngengqondo, ulwa nangomoya spiritual. Uze umoya wakho ungasimnandi. Ube sawathi uyazihlola ekule kwenzakala ndona ngixabene nabantu kodwa awutholi qabele mara umoya wona usimnandi. Yimpi. Engqondweni uyalwa ngezindlela zonke kunezinto aziletha ezingqondweni. Yimpi. Ngoba inkinga kafuna usaka sihlale sikhululekile. Amen phela makhona. Amen. Kodwa loNkulunkulu usitele emvuselo bazala ukuthi sizovuselelana abantwana benkosi. Amen endlini yokuthanda. Amen. Manje basazi besikhuluma ngezihloko zokusukela Monday. Uzofika izolo sakhuluma ngesihloko sothando izolo. Isihloko esibaluleke kakhulu. Okungenzakala bangaba usithathe kancane uzivalele ngaphandle wena. Isihloko sothando. Yela kunenkinga ivesi lithi ongenalo uthando lo muntu lo usesekufeni. Ngamanye amagama uyithuna phakathi kwethu. Uyithuna la phakathi kwethu. Uma engenalo uthando. Kodwa namhlanje ke sikhulumeni ngesihloko bazwana sobunye. Amen phela. Amen. Ubunye endlini kaNkulunkulu namhlanje kungolesihlanu. Uthando luka Baba luhle
Ngenhlanhla wena okhona phakathi kwethu. Amen phela makholwa. Amen. Amen. Uthi uJesu ngelela malanga kuJohana lapha umvangeli ichapter leka10 verse 30 alisukile verse lenhlizweni yakhe. Uthi mina nobaba sibani. Mina nobaba sibani. Amen phela makholwa. Bazalana sibizwe lebunyeni kahle. Amen phela makholwa. Sibizelwe ebunyeni akaba necala omunye phakathi kwethu ongatholakala engenabo ubunye la phakathi kwethu. Kungabe kufanele okongenela ngaphakathi makumswati buswati busale ngaphandle. Uma kungumXhosa busalele ngaphandle. Uma kungumZulu buZulu buhlalisana ngaphandle. Uma kungumshangana busalele. Ngola ngaphakathi sibe banye sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lapha encwadini yezenzo uma bethandaza labantwana bakaNkulunkulu lithi baba banye baba umqondo omunye bakhulumiswe lilodwa bathandaza kuJehova uNkulunkulu wethu. Amen phela bakholwa. Amen. Ubufakazi balokhu baba banye bazothi iBhayibheli umthandaza abawenzayo bathi mabeqeda ukuthandaza lehle izulu lehlela phakathi kwabo. Why ngoba inkinga banye lithi bakhuluma zulinye kufuneka labantu abanjalo kulenzuko esiphila kuzo bazona. Hayi omunye ozodonsa ngeyakhe indlela omunye adonse ngeyakhe indlela. Hayi uzobona ngolwakhe uhlobo nomunye abone ngolwakhe uhlobo. Kodwa abantu abazawukhuluma izwi elilodwa sibe banye bazona ngisho nangomqondo. Ubunye bethu bungaphelele emlonyeni kuphela kodwa busuke ngaphakathi enhlizweni. Kube ubunye bukamoya ngoba ungabuka abazalwane spiritually ibandla lahlukene phakathi. Sikhona la siyaqalulana kunabanye abazibona bengcono kunabanye. Amen. Amen phela makholwa. Amen. Kunabanye abazibona bengeke batshelwa lutho ngabanye bengeke bathatha lutho kwabanye. Inkinga inye kulahleke ubunye. Kungaba noma umfowethu sekahlubuka la phakathi kwethu akekho okhalayo. Amen phela makholwa. Athi mara makwenzakala solithini izulu ngoba inkinga kulahleke ubunye. Alikho ilungu lomzimba elingasuka la emzimbeni wami umzimba wami ujabule bazalwane ngoba inkinga lomzimba uwonke munye wasayihamurela kunyakaza wonke lo mzimba. Manje kufuneka abantu abazibana lonkolo bazalwane uma kulimala ilungu elilodwa unyakaze wonke lo mzimba. Amen phela makholwa. Amen. Lamalungu ngeke wabone hlebana bathi wena nyawo nebatha bathi wena mune niyashiyana ena. Amen phela makholwa. Inkinga umzimba lento ethi phela thina singumzimba bazona kaKristu. So kungeke kufanele omunye nomunye imvelo yakuba isale ngaphandle omunye nomunye alwele ngaphakathi kwendlu kaNkulunkulu uba nomunye. Amen phela makholwa. Amen. Masifundeni uverse 3 siqale lapho Efeso 4. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Munye umzimba, munye umoya, njengalokho nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu. Yinye inkosi. Fundo 3. Mpinde. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Bazalwane ngiyacela lemvuselelo le ungayifanisi lezinye imvuselelo. Ngoba uzoba nenkinga yokuhlala uzoba nenkinga yokulimala. Amen phela makholwa. Ngoba uNkulunkulu uthe ngesuku lokuqala uma singaphenduka uzobe usibulala. Mina ngimela phambi kwenu azange ngahlela ukuthi namhlanje kanye kule veki ngizobe ngila eVetbank nalaba mama babili. Azange ngahlela kodwa ngenxa yothando lukaNkulunkulu bazwana amabuleli akhe ngila phambi kwenu namhlanje ukuthi silethe le message kini bantwana basekhaya. So kungaba iphutha uma ungenzakala ube khona eVetbank uyizwe le message kodwa udlale ngayo. Amen phela makholwa. Amen. Manje
sokuthula. Nabantu bonke lisho njalo. Ngaliphinde manje ngizothatha senjahle kwelivesi. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Ya, nikhuthalele ukugcina ukuthula, ubunye. Nikhuthalele ukugcina. Ngamanye amagama ngumsebenzi womunye nomunye umntwana kaNkulunkulu phakathi kwethu. Ngendlela elishwa ngalo levesi. Ukuthi yena funeka asihluphe. Lento ibela kuye. Asihluphe ngokuthi abe munye nomunye. Amen phela makhosi. Hayi uNkulunkulu uzakwehla ezulwini azofaka ubunye phakathi kwethu. Kodwa manje kudingeka mina nawe kube isikoloto sami nawe leso ukuthi silwele ukukhuthalela ubunye. Ngamanye amagama lento izokwenza ukuthi kungabi khona oyedwa phakathi kwethu ozawukhona ukujabula onwabe adla amaphalisha sikehle kodwa uyabona ukuthi unokwahlukana nomfowabo. Ngoba lento kufanele mhluphe ngaphakathi ngoba inkinga bazasibizela obunyeni. Sigcina ubunye bazalwane. Sanibonani. Kubekeka liphinde futhi. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Hayi ubunye benyama. Ubunye buzawuphelela emlonyeni. Kodwa ubunye bukamoya. Sanibonani phela makhona. Inkonzo uNkulunkulu ayifunayo phakathi kwethu le. Hayi ukuthula kwakuzenzisa. Amen phela makhona. Kodwa ukuthula kamoya ongcwele phakathi kwethu. Omunye nomunye anokuthula la. Kungabikho omunye azozibona ingcono kunomunye. Amen phela makhona. Kodwa lento efuneka mina nawe sihluphe ngayo. Kodwa manje sibona abanye abantwana benkosi bayajabula babona abanye behlukana. Abanye lenkonzo iyabajabulisa bangabehlukana nomunye. Kodwa lona iBhayibheli sifuna ukusenza ukuthula kukamoya hayi okwenyama. Ngoba okwenyama kunenkinga, okwenyama kunokuzenzisa. Okwenyama kuba ukwahlukana. Sinekhohlwa lithe iBhayibheli inyama angeke libone umbuso wezulu. So kungeke uNkulunkulu yasincenga usinekele ubunyeni bukamoya. Akhona sekuba. Akhona sekuba ngewheelchair. Awubona emehlweni kodwa sinokuzwa ngamadlebe akula phakathi kwethu. Kufanele sikhuthalele bazalwane. Ukwenza ubunye bukamoya. Amen phela makhona. Haleluya. Amen. Lithi nani manje ukuthula. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Ngesibopho sokuthula. Okuqandile ukuthi inenza ukuthi ubunye bungabikho phakathi kwabantwana kaNkulunkulu. Kulahleka ukuthula. Kulahleka ukuthula phakathi kwethu. Lento ifika itade nya ubunye phakathi kwethu. Sanibonani phela makhona. Manje kufanele mina nawe bazalwane silwana kanjani sifuna lenkosi ukuthi inkosi yafuna lobunye nomfowethu nodadewethu noma wangenza yini mara ngifuna lobunye bukamoya. Uma singalandi inkolo, uma umuntu engena ngalomnyango, akanamuntu omkhethayo phakathi kwethu. Uma ingena ngalomnyango luya, ungena unothando. Wayi ngoba lo moya ulakuye ngaphakathi lo muntu lo. Kodwa ngenxa yokuthi ebendleni lesiyaphela. Ubunye phakathi kwethu kaNkulunkulu. Inkinga abazalwane abantu basibizile banye. uJesu noma ingane uNkulunkulu banye. KungakuJesu athi mina nobaba sibanye. Kunala beqhubeke kuJesu athi mina ngenzi lutho ngaphandle kukaBaba nobaba kenzi lutho ngaphandle kwami. Manje siza kwahlukana sifuze bani thina? Kungane simfusile. Sanibonani phela makholwa. Amen. Sinike izinto esilethu kwahlukana phakathi kwendlu kaNkulunkulu. Kodwa manje masikabuyela kuye simnceke ukuthi inkosi uyisela ubunye phakathi kwethu obukamoya.
Philip 2. Izomethemba njalo ngomoya yazendlela ozongibona Yesu angesekele solweni ngolanda ngebonge wamethula umthwalo wayishiya Philip 2 from verse 1. No 2. Ngakho-ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa nesihawu. Manje kanjalo buyela lapho phezulu ume la kunekhoma khona manje full stop. Ngakho-ke uma kukhona induduzo kuKristu, Ya, weka futhi ume. uma kukhona ukududuzeka kothando, Uma kukhona induduzo kuKristu. Kukhona induduzo yothando phakathi kwethu. Uthando lesikhuluma ngalo izolo. Abanye balithathela phansi phakathi kwethu. Ngoba manje uNkulunkulu uyayifuna lento phakathi kwethu bazalwane. Uma sikuKristu ngabanye bagaba lento ayitholakali ngaphandle ukuthi umuntu abe kuJesu. Kungaba ngelela amalanga ngikhuluma zokuthi bazalwane akekho phakathi kwethu angaphophanga nomoya ongcwele kaBaba engazange azinikele kuJesu. Kodwa bonke bazawuthola umoya ongcwele phakathi kwethu yila bazokuzinikela kuKristu. Hayi abantu abazoba phakathi kwethu balandela abayeni babo. Hayi abazoba phakathi kwethu balandela amakhosikazi. Hayi abazoba phakathi kwethu balandela abazali. Kodwa bazawuthola umoya kaJehova yila bazakuthi bazinikele kuKristu. Amen. Ngenxa yabantu abaphakathi kwethu abangenayo uKristu abalandela abantu abathise kungeke manje kudaleka ukwahlukana phakathi kwethu ngoba manje le nkonzo yalomoya banayo ngoba inkinga bekho kuKristu. Kodwa thina njengabantwana bakaNkulunkulu kufanele silwe ukubuyela ebunyeni bazalwane. Qhubekeka mama. uma kukhona inhlangano kamoya, Uma kukhona inhlangano kamoya hayi enyama. Yazi inhlangano kamoya inokuthula. Iletha ukuthula ngaphakathi komuntu oyedwa. Amen. Abe nokuthula esebhathroom ngaphakathi. Abe nokuthula ehleli ngaphakathi kwesithi endlini encane. Abe nokuthula yedwa. Abe nokuthula izinto siphithizela. Abe phela makhona. Uma khona induduzo kamoya, lo muntu onomoya ngaphakathi kwakhe uba nokuthula. Abe nobunye nabantwana benkosi. Akhona babekezelela amaphutha abo onke. uma kukhona isisa nesihawu, Isisa nesihawu. Asakulungile. gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe namqondo omunye. Ilapho indaba yethu. Iphelelise ma. Iphelele. Iphelelise. Ninothando lunye, nibe enhliziyonye, niqonde into inye. Iphelele. Ngoko ke ndaneliseni nindivuyise ngokuba nibe banye ngezimvo nangothando. Uthi uphawule lapha bazolalela ngeneliseni manje bazolala. Dithokoziseni ukuthi nibe banye ngomcabango ngesingqondo nibe banye. Nicabanga ukukodwa athi nangothando nibe banye bazalwane. Uthi ndithokoziseni ngamanye amagama ingekho le nkonzo phakathi kwethu izulu bazola lithokozi ngathi noma sikaze sikleme ukuthi sebandleni kaJesu kodwa kusalayo uma ngabe singenayo le nkonzo izulu lona lithokozi ngathi siyazi sisifuba sibakahle sibalahlele ngaphandle mara kodwa umnikazi waleli bandla akathokozi ngathi
Kodwa ukuzathokoza ngathi kufanele mina nawe sizabalazele ubunye bukamoya. Sanibonani phela. Amen. Abantu abanye abazalwane angeke badubane. Inkinga lokudubana kwamakholwa le. Abantu abanye bangeke bahlebane. Sihlebana kangaka inkinga sinabuni. Sanibonani phela. Amen. Kunabantu banesibindi phela. Bakhona ukukhenya bazakukhenya etafuleni. Bahlulwa imvelo. Ngemvelo bazalwane. Umuntu omdala akahleka phambi kwabantwana. Sihlulwa imvelo. Ngenxa yokuthi asinabo ubunye. Sibahlaba size sibahlaba etafuleni sihlala nabantwana bethu. Abanye bethu yingcebo uNkulunkulu abantwana bethu abesibahloniphayo. Kodwa namhlanje ngenxa yohloko obunye sikhona uhlala etafuleni siyidla kuye Nkosi incakaze Nkosi sihambisa ngqunu. Inkinga sinabunye. Sanibonani phela. Amen. Ngithi mina ngeke abantu abasibanye sihenyane. Yinto engekho leyo. Ngamanye amagama ukuthi lesandla singathatha sibethi ihamule kulesandla lesingakunjalo. Bona babethi ihamule lenza so ukuthi na ushaye lo muntu elesandla lisenza so. Ene lamehlo enza so ukuthi awabheke into eshonaleyo ayazi ukuthi angashonaleyo ubhlaba buzoshaywa ngapha. Sanibonani phela. Amen. Sanibonani makhulu. Amen. Bona ubunye busasekhona yini eVet Bank? Asibuze nindawo. Sibuze iVet Bank. Bunye bukamoya. Ayinakusisi into ukuthi sigibele intaba mara siswani. Ayinakusisi into ukuthi sithathe imithwalo sihambe siyoshumayela mara siswani. Ayinakusisi into sijoba maBhayibheli sime ngaphambili sifundiseleni bantu mara siswani. Asinabo ubunye bukamoya. La kunomoya wazona ubunye bukamoya akunasiphithiphithi. Akekho ohlala ngosisi nangokhala. Kodwa bonke abantu bakhona banokuthula nenjabulo. Amen. Qhubekeke. Ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe. Yebo msasafuna u3. Amen 2. Pheli 2. Sesidlulile ku2 phela. Hayi uyena ku2 lenje. Niya kuhlahlale kanti sombona ngenyilanga lona. Gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe namqondo omunye, ninothando lunye, nibe inhliziyonye, niqonde into inye. Nibe inhliziyonye, niqonde into inye. Inhliziyonye. Ngamanye amagama ubunye bukamoya abuphelele emlonyeni. Kodwa lento yandlula ihlale ngaphakathi enhliziyweni lento. Yilento eyenza ukuthi kube lukhuni ukhuluma kabi ngomfowethu nangodadewethu ngoba manje lento ila ngaphakathi enhliziyweni yami. Yilento eyenza ukuthi uma ngaba lo muntu evelelwa something kulibala mina kuqala kunaye. Amen phela makholwa. Kunqina mina kuqala ubuhlungu obuthwele ena umuntu ozibuhlungu kakhulu yimi umfowabo kudlula yena. Wayi ngoba lo muntu sibanye emoyeni. Sanibonani phela makholwa. Amen. Ubunye buyafuneka phakathi kwethu nababa. Sahlukana kangaka umoya kababa na. Sizogcwala ihona kugcwala ukhanyana yedwa uNkulunkulu akekho lapho. Ibezogcwala ihona sigcwala uNkulunkulu bona ukhanyana. Sanibonani phela. Amen. uNkulunkulu ufuna kwenziwe izwi lakhe phela. Amen. 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 Sanibonani. Amen. Oho. Silamlele Nkosi. Yasho indoda isemaphutho namhlanje. Yala usiza Nkosi ayazi ayibona yona yasho la ndoda. Yasiza Nkosi. Kulukhuni bazalwane. Yazi kulukhuni bazalwane ukuthi silandwe lapho kule mindeni yakithi ethakathayo la. Imindeni yakuthi okwahlukana nokulwa nombango nesibhamu. Silandwe uJesu siza uJesu sizela sizothola ubunye sizothola ukwahlukana.
and lokwahlukana lo kulethwa ngabantu and abantu esibathembile laphakathi kwethu abanye abantu basezinhlizweni zethu abanye abantu esibathembile kuhlobo government yana uma akekho umuntu esinathembe njengephoyisa mara kwathi urezwe yiphoyisa urezwe yiphoyisa othi ulithembile imoto yakho ihayijekwe liphoyisa abantu abahayijekwe imoto yakho bahlangana namaphoyisa phakathi enye labantu ngabona sibathembile ukuthi ngabona kufanele basilamulele yile nto yenzakala phakathi endlini kababa ukuthi kwahlukana okuningi la kubangwa ngamadoda laphakathi kwethu bakhona abantu abagudla babo ukuthi ngababo laba bantu abahleli nabo babatshela ukuthi abanye abanamoya lona unomoya and babanga ukwahlukana abanye ababeka phambili bathi na intombi kamoya intombi ekholwayo bayiphakamisa phakathi kwabantu ukuthi abanye abakholwa yena lathi baba ngamadoda sithulaleni kwanakele kangaka na ngoba manje sifuna ukuya ekhaya ezulwini sifuna uNkulunkulu ezimpilweni zethu mara amadoda yiwo abangukahlukana phakathi kwethu abanye angena phakathi libandla afake izinto zawo mawuyalandelela ezwini lento lena yikho malindoda iyayifaka lento sanibonani phela sanibonani amen 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 sanibonani makhola sanibonani phela amen ubunye bukamoya sibizwe lobunyeni la sihlupheka abayede nala sizohlupheka futhi kanti sobalekela khona kusiyami sofuna sibalekela sihogweni no ngolo sikhuluma ukuthi ngazongebalekela sihogweni ngolo sikhuluma yabona ya bana kulami lenkosi manje sikhuluma impela manje sanibonani amen amen mfunde asimfundele uPetro vele wokuqala chapter 3 verse 8 to 9 sanibonani makhola amen laba funa siphume senze ubunye laphakathi kwethu siphume senze ubunye phakathi kwethu nalo ngenayo ubunye ufuna kuhambe omncane ngamanje ukuthi ake sikuyisane dade wethu ake senze ubunye bukamoya ukuhambe abatshela nasekhaya nifike nhlala etafuleni nithi wokudala sibagenya ake sibayekeni ngabanga Jehova masibeleni ubunye sidlula imvelo lapho emvelweni bazalwane abantu bakhona bayakhona uqumana mamuntula abantu basemvelweni bayakhona ukufihlana amahlazo abo bafihlana impela amahlazo akhona kuba ihlazo lento mara labantu bafihlana ihlazo baqumana kuthiwa nolehlazo yalakwangiwa lento kuthiwa singathola omunye phakathi kwethu singathola omunye ekhipha lento le sizodumana siyifemela kwangiwa mara thina singabantwana bakaNkulunkulu efanele izwe lethu lizobona uNkulunkulu phakathi kwethu siyahlulakala ukwenza le nkonzo ene kunabantwana bakaNkulunkulu ngaphandle kunabantu abanyele ngaphandle abanye abazali bafuna uzokholwa bathi bangena ngaphakathi bathola sidlukela laba bantu laba babuyela emuva abanye bangena kamancabanceba la usathane bagrindile bathi safika ekhaya bathi bayafika bazwana abantu ene laba bantu bayashumayela la bayafundisa bathandazela abantu bahlukene babuyela ezonweni laba bantu kuthiwa no asayisahla sithi amen haleluya njani kuso ngoba sibizela bunyeni la akusonto lamuntu leli yindlu kaJehova le amen asonti la asonti asikhulumile ukuthi tate ubuyile tate Jelitora ubuye tate na tate next asikhuluma sanibonani amen sanibonani amen 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 ngumnandi la Jesu siyakhuluma kubuhlungu ngamasontweni wenza unopopi njengomuntu oshada ubona abantu abashadayo ubona abantu abashadayo
uthonde nempahla ithethu thethu lapha ngaphambili ayisuka nempahla ithule isibumbile naba abantu enza njalo nami lahlala ngalonga la angisubali athula sanibonani masondweni kunjalo ubuyile ntanti thuliyana nawe uyahema thuliyana nokuhlukanisa abantu thuliyana la siyakhuluma la sibizo lobunyeni bazosibizo sihlanzisa lento le ala sobiza amadoda amakhulu abazosilamulela sibangela ukwahlukana abanye banemoto zabasikitshela ibaboda notshombabo uma kuzogibela omunye ufune kubethe epokothini wena kulabanye bagibela amahala kanye nomuntu umela ngaphambili wathi unkulunkulu silemoto abantwana benkosi kuphi manje bafanele sigibele fanele sichithe inyawo manje kuze bekhunga amakhono masinamakhono sanibonani nabo sanibonani ebhebhami mfunde vele Petro 3 vele verse 8 9 ngilijongi yana ngilijonga ubunye abantwana basekhaya ake sibuzame namhlanje ke sothi bazake sothanda zake simncenge siyekele bangabaholiholi abayisihogweni abantu bangabaholiholi abayisihogweni mama kodwa sibe ngabantu abangasaba uNkulunkulu siyasivume akathabu sathana asibona silila sikhale zinyambesi ukhohle unkosikazi ungapha ukhohle abantwana bangapha ukhohle ubabulana sikhale zinyambesi omunye nomunye akhalela impilo yakhe omunye nomunye akhalela ubunye phakathi kwendlu kababa athi baba ukhulume kahle usibonile silamlele sehle maswithini simjabhisa usathana amen kwawujabula kabi usathana mangaba kukhulunywa kahle abantu basibumbe amasofeni benze ngathi izinto sirathi mara yibo ndonakele lawa ngumama umfundisi bathi ikhaya ngaphambi kwebala ema kuthethwe ngalo hlobo izawuthinde ebala elakho leba izayoni yami haleluya izayoni kanti le hayi ngiyathi umfundisi ngongaka phambili lapha bazawuthinde ebala lolayo yelakho yini akhona amadoda yelakho yini lelakho lebandla ngoba singabantwana siyaphenduka unamaphutha nawe la nawe umfundisi unamaphutha la wazenza wona uhleba kangaka bazakasibizo lokuwe la sanibonani phela phela kunye wahlukana bangomama umfundisi la amadoda bakhona ukuthethelelana impilo yakho ngivele ngomama phela kanti awazi laphasweni uma ngamadoda amanoda akhona ukuthethelelana yangena ngabakhosikazi kufa amadoda kungaki izinto esinazo lesikhona esakuphansi kwebandla sipheli inkinga singenwe ngapho lezimpi Nkosi yami asinisuba siyakunywa ukasazigema umfundisi kuphi hayi la ekhaya akabanga ukwahlukana umnyango uvuliwe lo muntu amen sanibonani amen Ipiyane ngapha akanandaba manje njalo nje amen ipiyane amen bekade emningi nyana haleluya amen asuka mama umfundisi nanga kaKristu amen siwakho funda okokugcina manibe inhliziyo nonke nihawukelane nithandane ngokwabazalwane ngingababa uSihlusana okokugcina manibe inhliziyo nonke nihawukelane nithandane ngokwabazalwane ngabanye amagama iyavala elokugcina manibe inhliziyo inkinga ila inhliziyo
mara la emlonyeni ayisibuka mani uthando likhona ubunye bukhona mara next enhliziyweni kodwa uthi ubone elokugcina manibe enhliziyonye bazalwane athi uPetro nithandane bazalwana nihawukelane nangisuka ebunyeni nihawukelane. Amen. Sanibonani phela. Amen. Yebakhola sanibonani. Amen. Sinayo yini lenkonzo? Hayi. Mina vele. Hayi lo mzana. Hayi silima. Kanti alizwani ivesi othi silima kumfoka bengenzanga lutho ufanelwe isiwobho yini. Yazi usemva ke wena nosemuva uwe yazi. Wena obizwa umuntu ngesilima ulikhupha litsolo usemuva. Akabizwa umuntu kaNkulunkulu ngesilima. Kodwa ngenxa yokunyamalala kobunye phakathi kwethu bakhona abayizilima phakathi kwethu. Sanibonani phela. Phela sothandaza. Okokugcina manibe enhliziyonye nonke nihawukelane nithandane ngokwabazalwane. Nibe enhliziyonye bazalwane. Nibe enhliziyonye. Nihawukelane. Nithandane njengabazalwana. Nithandane. Uyayibona into zihamba zikama-twins. Nibe enhliziyonye. Nithandane njengabazalwane. Ngamanye amagama uma izulu lithola abazalwane abahlukene libona amanyama uma behlukene bengazwani akunandaba bahlukene bonke bathandaza bonke okanye bathandazi bonke kodwa nathi wahlukana isihlava lento esibili. Amen. Ngoba umuntu anoma wahlukana ngusathana ngabanye amagama angabathi asingenabo ubunye la kanye kahle kahle siphilonga ukuyesubini siphilonga esiwagweni ngoba le nkonzo wahlukana yasathana. Yeah. Amen. Kunabantu baneminyaka phakathi kwethu bahamba kunabantu abahlukene nabo mara niyangizwa mara kuneminyaka wena ungcono ufika izolo njengami sibathole la elezo sifo bakhona la bahlukene nabanye yazi ukuhlungaza ngoba ngomazalwane kuhlunga kanjani ukuthi bangabe umzalwane evelelwa inkinga digcine eqala mayivelele omunye ifike evelela ama-apu abaphilile sebabona ukuthi oh la abasibanye abantu silengozi enkulu esibhekene nayo bazalwane leyo yokwenza umsebenzi kaNkulunkulu sahlukene cala le nto ezweni. Ngithile kwamuntu uma singavani asikwazi ukugibela indaba sibabili yiqala asikwazi ukusibe nesibizo sokukhulekela abantu bakaNkulunkulu mara thina sisiwazi sibabili sibafakela amadimoni laba bantu sibafakela izifo laba bantu sifaka ubuthakathaka phakathi kwaleli bandla. Okokugcina manibe enhliziyonye nonke nihawukelane nithandane ngokwabazalwane nibe nobubele nokuthobeka. Dula 3 9. Oh imana benobubele ne ububele nebazi ububele niyabona sasizimo ububele hey bazalwane yazi indaba ekubona umuntu ukuthi lo muntu yakwamukela ayidingi ukuthi e-university hayi lento leyo uye e-university just uyofundela ukuthi ufuna ukubona umuntu ukuthi akwamukela hayi lento leyo ngeke ayidingi e-university lento leyo lalela lento leyo ukumbuka nje umuntu kuyasho lebuhleli ukuthi cha uyanamukela akanamukeli nobehleka kuyasho lebusweni ukuthi cha ubhova lo uyahleka nekapani yaphi nyamazi ubhova uvama usinela njengalabantu begoli bepulazi yegoldi ebona umuntu eziwe egoldi ngalo lonke ixesha bangabi ngapha
Kumele ucheckise umlomo sona. Ukuze sibone le njaya. Always, noma wenzani. Noma munye akaphuma umoya la. La udlula impukane, ufuna sibone lento. Ubhova uyakhona ukukujabulela. Ajabule, avese isini. Uthi cha lo prophet amkela uthayika lo athaya sport. Kuphi usport eqeda uvese isini manje kudabuka iphukwe direct namanje. Usport phela lo. Kudope lento le. Ngithi mina ihlala wamanje uthi nakwamkela nakwamkele nesakusayasho akadwala ekhaya na. Isu lephefumule asiyala ekhaya. Manje vale balubheke phoma nganakanga ngamazi udrop. Ukudabula manje iphukwe direct namanje maphisi. Anjalo amakhola namhlanje. Ihleka nawe lemuntu. Ihleke nawe. Mara le mawufika emuzini. Yala kuma phele jima naka celestial lebenyango lokwa sephezulu wakho. Hayi nawe manje. Hayi nawe manje. Obhova bethu bakathatha. Bashimela bafundisa. Bahlabelela abana amaringi bazi basiqhubena ngamaringi abasiphakamisi lesingabiza hala kusimbona ukuthi ushatile amen uneringi enkulu endlu yabantu Lord Jesus umuntu wamaqhwa imihlobo enzeka lapha phakathi kwethu yaphila phela angithi naye nawe eringi akasiya usibona uzoyibamba phakathi endlini yakhe esogwini yakutshela umntana umntana sanibonani amen sikhuluma ngobunye asiqhubelana sikwakhisana asiphushe izinto asikhiphane isichiba ngisho njalo esiXhosa bakhiphana isichiba kangaka yazi isichiba yini ukuphonselana ngamagama ukuthi uma ngishaya umama ngamazwi ndimbetha ukuthi lento ayizwe yedwa uma iqale lo sekangwakhe ambone njengomuntu wesilile uma iphakame eklewula athi uzama umanga ukuthi cha uyangilimaza bathi hayi soma namsuke kuba wenzeni ukhiphana ichiba gijisana ngamagama athuthukile bantu abazobabethane phakathi kwethu kwasingenamoya singababoni abanye phakathi kwethu badinela indlela lembuya joyina isitolo somuntu wawunamoya abanamoya yesu kucha lo muntu uyagibisela umuntu kushayithina la ube sowuyema wabuke bobabili ngatheni side lithi baba busiswa lamlayo ngobamoya bayizeziyalwa la manje kunagama eliphuma insoko yaliyo manje yesu ukuthi lagiselwa lithi baba ningakhiphani ichiba uthi bazalwana akwenziwa ngalo hlobo ayenziwala into enyenzayo niyalo phela nina sisuka sathini ngithi niyalwa nginibuzi amakholo kakhulumi ngalo hlobo omunye bathi uyambuka uthola umuntu uyabebezela uyabebe akakayikhiphi inhlamba mara umoya wakho uyafutha baningi abahlubukile inkolo ngenxa